dobrodošli neki od vas, vidim ponovno u Rovinju, nadam se da se dobro osjećate kod nas. Evo, dajte mi da u kratkim crtama predstavim Maistru, odnosno turističku diviziju Adris Grupe. Možda iz vaše perspektive koji konzumirate naš proizvod čini se prilično atraktivno, međutim kad pogledamo to, stavimo u kontekst perspektive biznisa, možda ne toliko atraktivan biznis kao što ste imali prije prilike vidjeti u ovom duhanskom dijelu. Međutim, u svakom slučaju trudimo se biti dobri, trudimo se biti najbolji i mislim da u velikom dijelu i uspijevamo u tome. Evo čisto par temeljnih činjenica oko same Maistre. Znači, prošle godine ostvaren ukupan prihod od približno 600 milijuna kuna, odnosno 591 milijun kuna, gotovo 3 milijuna noćenja i u nekakvom vršnom tokom sezone ili vršnog perioda sezone zapošljavamo otprilike 1800 ljudi. Investicije u posljednjih 7 godina 2,2 milijuna kuna stavljaju nas u red najvećeg investitora u turizmu u Hrvatskoj i upravo ta činjenica, kao i činjenica da smo dio Adris Grupe, upravo nameće pred nas imperativ da doista budemo najbolji, da budemo dobri, da budemo prepoznatljivi, da budemo drugačiji. Kako izgledamo? Maistra trenutno raspolaže sa 10 hotela, 8 naselja i 7 kampova, ukupno kapaciteta od gotovo 34.000 ljudi, odnosno otprilike 12.000 smještenih jedinica. Ukupni portfelj u čvrstim objektima dominantno čine hoteli 4 i 5 zvjezdica, odnosno hoteli naselja 4 i 5 zvjezdica. Vidjet ćete kasnije, tu se kroz ove naše investicije u posljednjih 7 godina su se stvari bitno promijenile. Dakle, od nekakvih 16% prije samo nekoliko godina došli smo do ukupno 50% ukupnog portfelja u ovom doista vrhunskom segmentu. Upravo ovakav portfelj, ovakva diversifikacija samog portfelja omogućava nam da participiramo na hrvatskom tržištu što se fizičkog obujma prometa tiče sa nekakvih 4% ukupnog prometa, odnosno 15% ukupnog prometa u Istri realizira se u našim objektima, znači u destinaciji Rovinj i u destinaciji Vrsare. Što nam je u fokusu? Razvoj svakako luksuznog turizma. Uvodimo nove hotele, vrhunske hotele, 4 i 5 zvjezdica i na neki način upravo kroz uvođenje tih hotela nastojimo i promijeniti i utjecati na destinaciju i promijeniti općenito sliku destinacije Rovinja, koja je nekad bila, vjerojatno i sami znate, dominantna destinacija nižeg, srednjeg sloja zapadnoevropskih potrošača. Danas se ta slika mijenja velikim dijelom upravo zahvaljujući Maistri. Kroz ove naše investicije naravno nije bitan samo hardware, ovdje nastojimo i trudimo se uvesti dodatne sadržaje, taj hardware upotpuniti sa softverom upravo u cilju kreiranja novog doživljaja, odnosno nastojimo upotpuniti doživljaj gostima koji dolaze i koji borave kod nas u samim hotelima. Pružamo visoko personaliziranu uslugu i naravno kroz uvođenje novih brendova nastojimo utjecati na atraktivnost same destinacije. Upravo ta diverzifikacija portfelja znači, omogućava nam da participiramo, odnosno da naše potrošače privučemo iz praktički svih zapadnoevropskih zemalja, međutim dominantno su to tržišta Njemačke, Austrije, Italije, Nizozemske, a kada bi uzeli i promatrali isključivo čvrste objekte, odnosno portfelj hotela i naselja, dakle, dominiraju naravno Njemci, ali iza toga slijede Britanci i Rusi. Rusi kao nekakvo značajno tržište koje se u posljednjih godina sve više i više dobija na snazi. Fokusirani smo upravo u cilju produženja sezone na dodatne sadržaje u dijelu organizacije kongresa, inicijativa, skupova. Fokusirani smo na gastronomiju, wellness, sport i slično. Trudimo se da doista onu sezonu koja je nekad dominantno činila 3 ili 4 ljetna mjeseca produžimo na cijelogodišnje poslovanje, odnosno na cijelu godinu. I ono što je još najvažnije, nastojimo sudjelovati aktivno u kreiranju doživljaja u samoj destinaciji, odnosno aktivno sudjelujemo sa gradom, sa turističkom zajednicom grada Rovinja i turističkom zajednicom mjesta Vrsar kako bi utjecali na samo kreiranje doživljaja u destinaciji, dakle izlazimo iz okvira vlastite kompanije. Naravno, toga svega skupa ne bi bilo bez kontinuiranog investiranja u kadar. Kod nas
gotovo da nema ljudi u kompaniji koji godišnje ne prođu kroz nekakav oblik edukacije. Izuzetno smo ponosni na osoblje koje radi u operacijama, dakle na osoblje koje je u direktnom kontaktu sa gostima. Trenutno Maistra primjerice raspolaže, odnosno u Maistri radi 14 vrhunskih someljera. Imamo prvaka Hrvatske, imamo nekoliko vice prvaka Hrvatske, primjerice prošle godine na nacionalnom prvenstvu od 6 finalista, 3 je bilo iz Maistre. Imamo vrhunske kuhare, nadam se, odnosno da je jučerašnja večera bila dobra, odnosno da ćete uživati sljedećih par dana. Te doživljaje upravo vam, naše osoblje će vam nekako, ja nadam se, uspjeti dočarati, odnosno da ćete uspjeti uživati u našim delicijama. Pogledajmo što se to događalo u zadnjih nekoliko godina, odnosno u posljednjih 7 godina. Rekao sam da je Maistra vodeći investitor u Hrvatskoj i vidjet ćete da praktički investicije nikada nisu pale ispod 100 milijuna kuna od 2005. godine pa do danas. Posebno smo ponosni na zadnja 2 proizvoda, to su Hotel One i Hotel Montemolini. Međutim, vidjet ćete sve ove investicije koje su odrađene od 2005. do 2011. uglavnom su se referirale na visoko kvalitetne proizvode, 4 odnosno 5 zvjezdica. Spominjem Hotel One, oni koji su imali prilike biti lani ovdje, bio je zatvoren, nisu mogli boraviti u njemu. Koliko znam, spavate u Loneu, nadam se da uživate, da vam se dopao proizvod, da vam se dopao hotel. Inače, sa Loneu smo se uvrstili u Design Hotels, dakle konzorcij Design Hotela, marketinšku asocijaciju. U vrlo kratkom vremenu uspjeli smo se prilično probiti na tržištu. Brojke ozbiljno rastu, ali oko dostupnosti publici, odnosno velikog PR učinka, imali su kreatori upravo tog proizvoda, odnosno uglavnom jedna mlađa grupa hrvatskih kreativaca, od arhitekata, dizajnera interijera, umjetnika i slično, koji su doista napravili dobar posao i taj hotel napravili atraktivnim. Ono što je na nama je da uspijemo taj dio njihove kreativnosti pretočiti u našu uslugu u sljedećem razdoblju. Primjerice, Condé Nast Traveler, vodeći magazin na američkom tržištu za putovanja, stavio nas je u red najatraktivnijih hotela u 2012. godini. Autori, odnosno arhitekti iz studija 3LHD su dobili nagradu Viktor Kovačić za najuspješnije arhitektonsko djelo u 2011. godini. Dakle, sve to skupa s jedne strane nam daje pravo razmišljati i vjerovati u to da će ovaj proizvod biti dobar, a s druge strane veliku obavezu da od njega napravimo doista kvalitetan proizvod. Sljedeći naš vrhunski hotel je Hotel Montemolini. Od vrhunskog osoblja, ali ono što je najvažnije, ove godine smo ušli u Leading Hotels of the World, jednu od vodećih konzorcija za luksuzno hoteljerstvo. Ove godine smo uz još 2 hotela u Hrvatskoj dobili oznaku Q Ministarstva turizma kao oglednog primjera kvalitetnog proizvoda. Dakle, svega 3 hotela u Hrvatskoj imaju i dobili su tu oznaku. Dakle, nekakav primjer i uzor ostalim hoteljerima u Hrvatskoj i ogledni primjer je upravo Hotel Montemolini. Osim u investicija u sam hardware, ono na što smo fokusirani je upravo ideja i razmišljanje o tom produženju sezone. Upravo zbog toga jako puno investiramo i trudimo se odraditi posla vezano uz same kongresne sadržaje, uz same incentive, sama nekakva dodatna događanja koja nisu usko vezana za sunce i more, već pokušavamo taj dio kreirati atraktivnost i razloge da ljudi dođu izvan same špice. Odrađujemo cijeli niz evenata koji zajedno sa kolegama u samoj destinaciji, znači od nekakvog Avantgarde Jazz festivala, Weekend Media festivala, Adris skupa, znači regate, vrhunske regate, Photo Daysa itd. To su doista događanja radi kojih vrijedi doći u Rovinj, radi kojih vrijedi provesti nekoliko dana ovdje sa nama. Fokusirani smo na gastronomiju,
prvenstveno kroz hotele Montemolini i Lone, kroz njihove restorane, ali i ostalih 80 ugostiteljskih objekata kojima raspolažemo. I još kratko nekoliko brojki. Jedan od vaših kolega me prilikom vašeg dolaska pitao kako sam, ja sam rekao da nije loše, rekao vidjet ćemo poslije da li su brojke narasle u odnosu na prošlu godinu. Je, rasli smo i u tom dijelu. Znači što se fizičkog obujma prometa tiče, to je nekakvih 11% u odnosu na prošlu godinu. Dostigli smo gotovo 3 milijuna noćenja, ali ono što još više veseli je da je prihod narasao više od tih 8%, odnosno prihod je bolji u 2011. odnosno na 2010. bio 15%. I još samo za kraj, čisto par usporedbi. Znači 2005. godine Maistra je raspolagala sa 14% smještajnih kapaciteta u hotelima sa 4 i 5 zvjezdica, danas smo gotovo na 60%. Rasli smo u fizičkom obujmu prometa za 9% bodova, međutim ono što veseli da su ove kategorije sljedeće rasle više. Znači potrošnja po noćenju je povećana sa 141 kunu na 198, odnosno 40%. Prosječna cijena je rasla za 21% i prosječan prihod po sobi je rastao za 59%. Što nas očekuje u perspektivi? Normalno daljnji rast, sve ono o čemu sam malo prije govorio, sve ove investicije naravno stavljaju pred nas ambiciju dodatnog rasta. Planirano je i ja sam prilično uvjeren da bi se to trebalo i realizirati dodatnih 9% u 2012. godini usporedbu na godinu prije. Ja se nadam da ćemo se vidjeti sljedeće godine u istom broju i na istom mjestu, pa ćemo moći provjeriti da li sam bio u pravu. Evo, hvala vam lijepo. Uživajte ovih par dana.